unakaa huku. Amen. Amina. Our national treasurer, Madam Helen Kuke, please. We request you to join the team there. Kumbe utakaa huku. Amen. Amen. Don't capture that. Nisha nini? Anaenda. Oh. Ngojea. Wacha tuweke hii ya social media. Weka hii. Iko tu sawa. Hata hapa hii position sawa. So wewe usati focus. In the event. Hakuna event nyingine. Ukienda live you will not be able to edit some things that you want to edit. Amen. 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 Makofi kwa Yesu Kristo. Wakoe uruletwa ni Yesu Kristo. Makofi ni wuod Nyasaye. Wakoe uruletwa ni wuod Nyasaye. Makofi ni tendo lwenya. Tupige makofi kwa mwenye vita. Wamor gi Nyasaye Nyasaye. Tuna furaha kwa Mungu wa miungu. Wamor gi wuon waro. Tuna furaha kwa mwenye wokovu. Yeah. And I have a dance. And called the meal. Amen. Amen.
mopamne Faith. Bwana asifiwe tena. An machunga ni iluonga ni Joseph Onyango Miruka. Mimi ambaye nimesimama hapa naitwa Joseph Onyango Miruka. Archbishop elect Nomera. Askofu mkuu mteule ni ndugu yangu. Yesu. Mimi ni mpenda Yesu. Kendo adia neno. Tena mimi ni mshuhudaji. Chang mari Yesu. Wa uponyo wa Yesu. Kodwaro kumare. Pamoja na wokovu wake. Arwako udutote. Na wakaribisheni nyinyi nyote. Wageni wote. Mokuongo presiding bishop. Asa kabisa askofu ambaye anaendesha mkutano huu. Nomera kondo. Ambaye atamvalisha ndugu yangu taji. Kawone rudi cheng maduong kuomwa. Leo ni sikukuu kwetu. Iga 2019. Manake mwaka 2019 ne babu luongo wa baba alituita Jaduong Edward Tei, mzee Edward Tei no luongo wa nyithio wadgi, akatuita sisi watoto wa nduguye nyithinde monyuolo pamoja na watoto wake aliyowazaa to gi nyikwaye pamoja na hata wajukuu wake. To nokonewa akatuambia hivi niko onge sasa kama yuko to komentiere na kiti alichokuweko Shemagao ema biro bede atakuweko pale. Koro kata bedo tinwa na hata angali mdogo kwetu no wacho ni weche mag dala twanyalo telo ne na akasema maneno za kiboma tunaweza kumuongoza lakini ya Mungu ya kiroho ene motelo nwa yeye ndiye atakayetuongoza. Kawuono sasa hivi leo ka baba Joseph baba alipokwenda zake wamora inya na sisi tumefurahi moloyo wamor gi kanisa zaidi kabisa tuwafurahi na kanisa moloyo wamor gi college of bishop tumefurahi na kongamano la maaskofu utimo dwach baba mkafanya matakwa ya baba dwach baba kende na sio matakwa ya baba utimo kaka ni muma mumefanya jinsi ilivyo kwenye agano na motimo maber kate muma manaka aliyetenda wema hata kwa agano akiwachwa toloch dong mane odeka na ushindi inabaki pale kwake. Daudi kanotio maber ne Nyasaye. Daudi alipofanya kazi vyema kwa Mungu kanodhi yweyo alipoenda mapumzikoni Nyasaye nowiro Solomon. Mungu akampaka Sulemani. To Saulo kane okotio maber Saulo kama hakufanya vizuri to kane odhi yweyo alipoenda Nyasaye nokoweyo odhi yweyo alipoenda kupumzika Mungu hakumwacha pumzike. Nokao miyo Daudi akachukua uongozi akampa Daudi. Koro waneno ni wach Nyasaye ochopo. Sasa tuwaona neno la Mungu likatimia. Koro waduoko erokamano. Sasa tuwaregesha shukrani. Tuwakaribisha kendo bed kodwa tena mkae nasi kendo ukonywa lemo mtusaidie kwa maombi mondo mero ti maber ili ndugu wetu afanye vizuri afanye kazi kwa heshima ampe Mungu tukufu kanisa apende kanisa kendo lemnwa tena atuombe kaka baba noero kanisa jinsi baba alivyopenda kanisa baba notiyo maber tena baba akafanya kazi asikia yule anataka sikio kaka baba ne chiko ite jinsi baba alitaka sikio aonge mang'eny manyalo wacho sina mengi la kunena na wakaribisheni nyinyi nyote kwa ajili ya muda machache. Mungu awe pamoja nasi mkiwa hapa tena mtakapoondoka aende pamoja nanyi. Asanteni sana. Akaona kama mwili wake unachoka akatuambia siku moja anapolala mtoto wake aitwaye Shem atabaki kulinda kazi baada yake. Na sisi kama wamama tusimame nyuma yake na tumuhimize. Tumeshukuru Mungu wetu ati hiyo siku imetimia. Naomba Shem ambaye ni askofu mkuu wetu alikuwa akilinda pahali padogo. Sasa saizi umepewa pahali pakubwa. Unataka kulinda wakubwa kwa wazee. Unataka kulinda wakaidi pamoja na walio na upesi. Na Mungu apate kupa neema. Na ukilinda kazi la Mungu na neema. Basi hivyo Mungu aweze kuwabariki. Yesu paki. Bwana asifiwe. Wagoe erokamano kawuononi. Tumeshukuru Mungu siku ya leo. Ndo waneno duong mar Nyasaye. Tumeona utukufu wa Mungu. Ndo karuotho chopo kodwa wuodhe ni kawuono. Mfalme akifika nasi mwendo huu siku ya leo. Kamuono mar wach Nyasaye moro chunya. Naishi neema za Mungu imenifurahisha moyo. Jinsi mama alivyonena. Kaka wabet ni jaduong no wuoyo kodwa mogik kato kochako wuoyo. Jinsi tulivyo mzee alituonesha ya mwisho baadaye hajaongea. Okoni kata sano gig. Na akasema wakati
wakati inapotimia, to wayie ne wuoda matin orit kanisa. Tukubali mwanangu mdogo apate kulinda kata kineno ni hike tin, hata ukiona mwaka yake ni to wach mutingo to hike tin, lakini neema aliyobeba si kidogo. Koro kawuono ni, lakini siku ya leo amor kuom mama wacho niya, nafurahia kwa Biblia chunya mondo rit kuom Jehova kende, moyo wangu ipate kulinda kwa Jehova peke yake. Nyithinda, watu wangu, omiu oganda ni, mmepewa umati huu. Jajapuonj ting' wangi ka ing'iya, na binti wa mwalimu inua macho upate kuniona. Omii oganda ni, umepewa hii umati kubwa. Mine gi meki, hawa mama wote ni wako. Jodongo gi be meki, hawa wazee pia ni wako. Itgi gi ng'uono, walinde na neema. Kaka nyaka norito wa gi ng'uono, binti wa Kano alitulinda na neema. Wuoda, mwanangu, iritu wa gi ng'uono, utulinde na neema. Kaka baba norito wa gi ng'uono, jinsi baba alivyotulinda na neema. Kama kanisa ni ogike, mahali kanisa imetimia, ng'uono mi ogike, neema nimefanya wewe ni modo kanisa dongo, na umewachwa ili kanisa uwe mbele. Kwa kama natawacha na mimi, nikisema hivyo nisema ni amen. Yesu mundu gwetu, Mungu awabariki. Kamano. Tumesema asante kwa Mungu wetu mkuu. Mochopo kodwe thuolo mogike kodwane. Ametufikisha kwa nafasi, amefika nasi. Elojo tich Nyasaye duto. Chini ya watumishi wa Mungu wote. Wan kodo wach matin kabisa dakika machiel kata ariyo. Tunaye neno kidogo sana, dakika 2 ama 3. Mawadwa nyiso umati mobedo kani. Bae tungeeleza umati wameketi Yoro Masetho Owuor ka ingishi wachacha mapio pio. Katika hilo njia mtumishi Seth Owuor jo haraka. Amen. Amen. Samobiro no. Wakati ambapo anakuja ukawuotho kenda okani misumba. Sijatembea peke yangu, mimi sio Nyar chief fwae kama ne umati mobedo kani ne kanisa. Binti wa chief ungea mkono kwa umati wameketi mala hapa. Amen. Amen. Mane mimi not mara. Huyo ndio mama wa nyumba. Your Grace, all bishops present, honorable members, ladies and gentlemen, with great honor we receive our warm greetings in Jesus' name. Tiriririting, 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 rititing, rititing. Used to be his gospel anthem, especially when the gospel fire was on course. At such times, wonders and miracles were evident. Being a prayer warrior, he led the gospel soldiers, Joyalo, in prayers when together and even when alone. His good leadership, full of grace and favor, was characterized by his prayerful habit. His humble and non-royal life was an extract from the Savior Jesus Christ, whom even was in of the nature of God, didn't count himself worth, but partook human nature to bring sinners out of bondage. Hebrews 2, verse 14. He often consulted fellow leaders, even of lower caliber, on issues that needed critical decisions. Holy Spirit was always his advisor, and this made him not to be easily swayed by waves of advice. Joelo ere were a common question from the founder's mouth during conventions and crusades times. Jowadwa, kikayud ng'ama tugo kod jayalo wadwa. Kanisa luoruru joyalo. Kendo ka okoso, ng'e maler ni ne ok iluonge kata ore. Omiyo wene ng'ama noluonge kendo noore mondo ema ong'ad buche. Amen. Amen. Kanisa, ritnauru mine na mawagosnigi, women wing. Kendo migiuru luor mowinjore kodgi. Ung'eyo ni gin ema ne gigolo injili oko bang' tho kendo chier mar Yesu Kristo, Ruoth Maduong'. Joyalo, yaluru Yesu mane ogur, kendo somuru mumbe mag Yesu, nikech Yesu e wach maber. Yesu nochiko jopuonjre ne, wuoguru mondo wayal injili, wan be kwachopo to wacho niya,
Wuoguru wayali injili. We, the Gospel House, the Power Bank, the Glad Tidings Proclaimers, the Fire Engine, do make a humble request to the Archbishop-elect. Let not at all times the shepherd staff slip from your hands. We also beseech you that be a shepherd to the flock and a feeder to them, just as Jesus said to Peter. Be a prayerful man of God, and this will keep you in the humble path, and God's wisdom will lead you away. Wageno neno dongo mar kanisa e yor gedo, loso lope ma kanisa, kendo rito mwandu ma kanisa e yo maler kendo maber. Wageno bende neno rit makare kod chenro moik maler kendo mondisore kuom jotich Nyasaye duto maonge dewo wang' dhano to mana dewo wang' Nyasaye, kendo miyo nying Nyasaye duong' maok dhano. Yesu norowa mondo wayal injili, injili wach Nyasaye. Injili marera, injili mar ng'wono, injili wach Nyasaye. Paulo jataso noyalo injili, injili wach Nyasaye. Be blessed as you take the office of Archbishop. May the grace of God lead you away in Jesus' name. Amen. Nashago jatich Nyasaye seto wuor. Mungu ambariki mtumishi. Yoyalo kiko wahubiri msitoke. 1 minute. Dakika moja. Wadwa mondo wagoye bunde nyadichiel. Tunataka tulipuse Kwarwa kwa new Archbishop marwa. tukikaribisha askofu wetu mkuu. Amen. Yes. Amano. Yes. Mano injili. Yes. Hallelujah. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Agoyo ne Nyasaye erokamano. Nimeshukuru Mungu motimo tich maduong' kama, ambaye amefanya kazi kuu kama hii. Nyasachwano, Mungu wetu huyo oje adiera, ni wa ukweli. Nyasaye no, Mungu huyo, Nyasaye ok mi ng'ato gimoro ma ok onyal timo. Mungu hawezi kapea mtu kitu ambacho hawezi akaifanya. To Nyasaye miyo ng'ato gimoro ma nyalo timo. Mungu anapea mtu kitu ambacho anaweza akafanya. Agoyo erokamano. Nimefanya ni shukrani ne jotich Nyasaye. Wajakazi wa Mungu. Arwako jo Nyasaye duto. Nimekaribisha watu wa Mungu wote mochopo kaka wuono, ambao wamefika hapa siku ya leo. Arwako jo Nyasaye te obed jayalo obed ng'a. Nimekaribisha watu wa Mungu wote, mhubiri we nani,
Agoyo nigi erokamano. Nimewashukuru. Omiya onge gi weche mang'eny to napak mana Ruoth. Sababu sina neno mengi, tasifu tu Bwana. Osetimo wach ma kama. Ameshatenda jambo kama hiki. Agao. Nyasaye omiyi tich. Mungu amekupea kazi. Ni mondo iti. Ili ufanye. Iti mang'won. Tenda kazi mema. Maonge weche mang'eny. Haina neno mengi. Kaka nineno ka Baba orito joyalo. Vile Baba alilinda wahubiri. Orito kanisa. Ametunza kanisa. Orito gi kwe. Amna amani. Koro ime kawuono mino. Wewe pia leo umekupewa. Omiyi rit mano orito go kanisa. Amepewa ulinzi bado ulinda na kanisa. Mondo irit kanisa. Ulinde kanisa. Amor. Na furaha. Ka Nyasaye ochako duwo mana kanisa od jaduong'. Tena Mungu amelegeza katika nyumba ya mzee. Agoyo ne Nyasaye erokamano. Nimeshukuru Mungu. Wabiro tiyone. Tutamtumikia. En Nyasaye mitiyone gi ng'wono. Ni Mungu anatumikia na neema. Ok tigi mikora. Sio na ujanja. Itiyo gadiera. Na ukweli. Mar adiera. Ya ukweli. Mar adiera. Ya ukweli. Arwako jotelo te mani kacha. Nimekaribisha viongozi wote wenye kupale. Ni Nyasaye opaki. Nimesema Bwana asifiwe. Nyasaye muno gwedhgi. Mungu awabariki. Arwako u. Nimewakaribisha. Nyasaye otikonu maber. Mungu atanifasha nanyi vizuri. Yuko kusikia. Aonge wach moro manataka nuo. Sina neno mengi ya kurudia. Nyasaye gwedhgi. Mungu abariki. Ofis mama manyaono chunge uruka ufwane chokruok. Ofisi ya mama Nyaono muinuke na mngie mkutano. Mana dakika matin no. Dakika tu chache. Itawarito mama mondo tieki. Tulikuwa tunasubiri mama ili amalize. Ongea tu Bwana Yesu. Amen. The Lord once more. God is good all the time. I am Shante Kendi from God's Evangelistic Miracle Church. I am happy today because the Lord has given us a new day full of blessings and a good legacy of the late Archbishop Edward Tay. His God, our God, has healed the sick, has brought back the lost sheep. He has healed the blind that still remains in our hearts. As we welcome our new Archbishop, Shem Agao, he is wonderful, wise preacher, and God-ordained. Let's give a round of applause to our new Archbishop, Shem Agao. May God be with you all. Thank you. Amen. God bless you. Opaki Yesu jaloyo. Na Yesu asifiwe. Chokruok haleluya. Mkutano Bwana asifiwe. Wami Yesu duong kwa timu bado wakama. Tuinue mkono tukimtukuza Mwenyezi Mungu. Awinji amina mateki mor. Haleluya. Akao thuoloni makende munagone Nyasaye erokamano. Nichukue fursa wa kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu momi wachopi odiochieng' malich machalo kama. Aliyetufikisha katika siku ya ajabu kama ya leo. Mondo orwak jatich Nyasaye ili mtumishi wa Mungu akawekwa katika kiti. E ofis maduong' mar Archbishop mar kanisa mar Nyasaye mar Evangelistic Miracle Church. Katika afisi kuu ya kanisa lake Mungu la Evangelistic Miracle Church. Yenauru giluor gi thuolo makende. Nikubalie kwa heshima na nafasi wa kipekee. Munago erokamano makende ne the presiding Archbishop. Nipate kumshukuru presiding Archbishop Dr. Christopher Kayando. Daktari Christopher Kayando. Kaachiel kod misumba Nyasaye pamoja na mtumishi wa Mungu Bishop Charles Okelo. Askofu Charles Okelo. Mar End Time Revival Mission. Your End Time Revival Mission. Ago erokamano makende. Nashukuru tena sana ne Archbishop elect kwa Archbishop aliyeteuliwa Shem Agao Tay. Shem Agao Tay. I recognize the office of the College of Bishops. Natambulisha afisi kuu ya maaskofu. All the ordained bishops. Maaskofu wote ambao waliwekwa wakfu. And all our pastors and reverends and evangelists.
wachungaji wetu, mareverends, hata na wainjilisti. Wamor kudwainya. Tunafuraha nanyi sana. Kanisa duto, haleluya. Anachiel kum jomana obiro chung mondo abed janeno kikowe. Niye ni mmoja aliyesimama akisindikishwa. Nicho kangeyo ni Nyasaye nyalo loso thuolo manaduoka. Sikutambua kwamba Mungu anaweza tengeza nafasi nzuri hapa. Umemanya sawa satima. Kwa hivyo ili Mungu amekwisha kutenda. Yesu bakurainya. Amen. Agoyero kamano. Nashukuru. Alwani mananyis Shem. Nataka nieleze Shem. Kawuono ikimilwero mar bedo Archbishop. Leo tunapewa mkono wa kuitwa askofu mkuu. Nicho in mana askofu. Ulikuwa tu askofu. Nyasaye medo tingi mahalo. Ina maana Mungu anazidi kukutukuza. Ofisi mama ano. Kwa ofisi ya juu. Amen. Amen. Omiyoboki bedo Archbishop. Au kuwa umekwisha kuwa Archbishop. Weche mabeyo mosewatika kuomi. Maneno mazuri yote yamenenwa juu yako. Gibeyo ndi. Ni mazuri. Tunego wawachgi kama se ololimo midonjo ofisi mar Archbishop. Inafaa tuyaseme tukisha kuminia mafuta katika afisi ya askofu mkuu. Kenya kama wanti weche mang'eny matimore. Kenya tulipo kuna mambo mengi yatendeka. Wan gi bishops mang'eny. Tuna askofu wengi. Wan gi archbishops mang'eny. Na tena askofu wakuu wengi. Momiyore nying kendgi. Ambayo wamejipa majina peke yao. Kendo giwuothogo. Wanatembea nayo. Gidwaro telo kod nying maduong'. Sababu wanataka uongozi na majina makubwa. Nyasaye pok omiyogi. Lakini Mungu hajawapatia. Wan mae kaka wawacho. Nasi hivi ndio twasema. Amen. Amen. Omiyo nende mang'eny mosetim kabeyo onego timgi kose olo jatich Nyasaye mo. Basi ushuhuda nyingi ambayo imesemwa hapa ni mzuri, lakini ingefanywa baada ya kuweka mafuta. Ka usetimo gi kamacha. Mkishafanya hivyo, kenda nikora useolo ne mo wan koro gimotimo onge. Ina maana kwamba mlishamimina mafuta, hakuna sisi tunafanya. Wapako Yesu. Bibi kanyo. Unanielewa? Goyero kamano gik mantie gi shangwe gi mibro miye gi gimoro amora mano timore ka waseolo mo. Kushukuru na karama na zawadi utakampa na shangwe, hiyo ni baada ya kumimina mafuta. Omiyo olo mo ema important e jatich Nyasaye. Kumimina mafuta ndio la maana kwa kichwa cha mtumishi wa Mungu. Awuoyo ka wacho kama na nena nikisema osepuonjwa wach mar wir. Ishafundishwa neno la upakaji wa mafuta. Wajiwe gi wach achiel. Watanimiza na neno moja. Eka bange mondo wadhi ato machielo. Ndiposa twende katika hatua nyingine. Barua mane Paulo ondikone Timothy. Barua ambayo Paulo ondikone Tito. Barua ambayo Paulo alimwandikia Tito. Mano goro wane mumbi Yesu. Tuko katika Biblia ya Yesu. Goro kwani wuodh cha mar jo Israel. Sasa hatuko katika safari ile ya Waisraeli. Awacho wach matin ka. Na nena neno kidogo. Sura achiel aya 1. Wes matindo 5 nyaka 9. Aya ndogo 5 hadi 9. Muma wacho andiko lasema, nawe ichiene kirete mondo ilos gik mane podore kendo mondo iket jodongo e mier duto. Na alikuacha nyuma utimize yaliyosalia na uweke wazee katika umati wote. Kaka na chiki. Ndivyo nilikuagiza. Amen. Amen. Iket ki yero ng'ama onge kod bura. Uweke mtu ambayo ana hukumu. Tuon kaka chiel. Kwa lango moja. Ng'at ma nyithinde gin jomoyie ma ok donjnegi ne achach. Mtu ambaye watoto wake ni waaminio ambayo hawana ila lolote. Kata ne wang' teko. Ama machokavu. Kaka jatich Nyasaye ma japath kanisa. Kama mtumishi mwangalizi wa kanisa. Onego bed koonge kod bura. Afaa kuwa bila hukumu. Ng'ama ok wiye tek. Asiye kichwa ngumu. Kata iye ok jawang'. Sio wa kukasirika. Kata jamer. Wala mlevi. Kata jagore. Ama mpiganaji. Ma ok oore nohala. Ambayo hajalituma sana kwa faida ya fedha. Onego oher rwako welo. Apende kualika wageni. Obed ng'at mohero gima ber. Apendaye mema. Ng'ama obidhore. Anayekamilika. Jabura makare.
mhukumu mwema, ng'ama ler moritore owuon, msafi ajilindaye mwenyewe, obed ng'ama omako matek wachno madiera, ashikaye mana kaka nopuonjore, ashikaye sana neno la haki jinsi alivyojifunza, mondo nyal jiwo ji kod puonj mangima kendo wach nyolo jogo matamo puonjno ero. Basi aimize walio katika mafundisho ya uzima. Wasewinjo kosepuonji wach mar wiyi kuom Israel. Tulishikia walikwisha kufundisha katika upako kwa Israeli. Kane imiro ruodhi motelo na Israel. Basi wakipaka wafalme walio kuwa wakubwa kwa Israeli. Kama koro wawuoye, tulipongea wawuoye Mungu Yesu, tunanena kwa agano la Yesu. Weche go giringo machal to nitie pogruok matin. Mambo haya yanaenda sambamba lakini kuna tofauti kidogo. Emomiyo adwaro ni mondo iwinj kanyo. Nataka usikie mahala pale. Qualifications mang'amibiro mondo bedi office. Qualification ya mtu kuhitimu ofisi. Atiketie archbishop, uwe askofu mkuu, atibedo askofu, ama uwe askofu, atibedo church elder, ama ukuwe kiongozi ya kanisa. Okage gi nyaka yud kuomi. Basi haya yote hatua lazima ipatikane kwako. Amor kawuono, nafurahi leo nekeche ka jatich Nyasaye Shem nobiro na penjogi weche mwasomo kagi. Kama mtumishi wa Mungu Shem alikuja, niliwauliza mambo haya nimesoma hapa. Mungu ni Yesu. Amen. Okwabiri ngama ne dhako we machigi biro duogo man gi nyithinde. Hatuwezi kupaka mafuta ambaye mke wake mwingine alitoroka atarudi na watoto wengine. Okwabiri ngama kamano. Hapana, sio kama huyo. Obiro dhaka chiene kaka muma wacho. Tuna mpaka mafuta wa mke mmoja. Makwani mwakwano kagi bedo kuome. Bado hesabu ambayo tumehesabu hapo inakuwa juu yake. Amen. Amen. Samawiro ngato. Wakati tunampaka mtu, udho mar chuny, basi safari yetu ya kiroho, abenwa inya ken ngamo sefuloyie mopong gi Roho Maler. Basi ingekuwa vyema kama amekiri imani akajazwa Roho Mtakatifu. Nikech wir maduong' molomo waoloka. Kwa sababu upako mwingi kuliko hii tunamimina en Roho Maler. Ni Roho Mtakatifu. Roho Maler mawirowa. Roho Mtakatifu atupaka. Roho Maler mabiro chiwo uongozi maber ne jatich Nyasaye. Na yeye atapeana uongozi mwema kwa mtumishi wa Mungu. Okawuoyo wuoth mag din ma ji chiwo cheo ma ok puonje Roho Maler. Sineni kwa mambo ya dhehebu ambayo wanapeana vyeo bila katika kazi ya Roho Mtakatifu. Omiyo Paulo kuni Tito ni Tito. Ndiposa Paulo anambia Tito, inawe Kirete. Wewe nilikuacha Kirete. Yaani kanisa la Kirete niliki chandruok ne niko weche mokajore machando guthe kanisa. Kanisa la Kirete ilikuwa na mambo inaenda sambaratika katika kanisa lao. Koro Paulo yise kaka ni kanisa guthi. Basi Paulo amwamiza jinsi kanisa nafaa kutembea. Kaka serikali mar polo dwaro. Kama jinsi serikali ya mbingu yataka. Mien morna. Basi ni furaha yangu. Unawati maukeloa. Nasema neno ambayo tumeleta. Inabaye mwadwa chope sani. Na hii ndio tutakutimia sasa. Hawa winjo mo. Tulisikia mafuta. Tukodwaje sahi. Na neno la Mungu. Mchakoluwe. Ya tatu. Eni yelwedo. Ya kwamba kuweka mkono. Ataka jiu kanyo. Wacha ni imize pale. Yelwedo tukoro dugu moloyo mamwaolo. Basi kuwekwa wakfu ni zaidi kuliko mafuta tunayomimina. Nekijote no wuto gi yelwedo ne osiolo mo. Kwa sababu waliwekwa wakfu hawakumimina mafuta. Science bari yelwedo tini mo only bane kama bwetiche. Science ya kutawazwa ni kwamba umemiminiwa mafuta, hayo ndio kuna baraka iko. Magi tinde wenu moni dhuko tich. Tunasema kazi nyingi. Amen. Amen. Wacha ni dhuko tich ni Kiswahili. Ng'ombe imezeeka. Kuenda kombo. Kurembesha kazi. Kamano. Kuendesha kazi. Si kuendesha. Kurembesha. Kiswahili au ni Kiingereza? Mimi ni Mwingereza. Kurembesha. Yeah. Bwana sifiwe. Amen. Mako wadu kutich, wakitu tich mondo nere egik mwasatimo kagi. Hii sasa tunarembesha kazi ionekane mema, ndio kile tumefanya hapa. Aneno kaban oywak matek. Nimeona band ikilia kwa sauti. Wabiro bedo joneno kendo chiwo luor ne wir mitimo ka. Tutakuwa washuhudaji na heshima katika upako inafanywa hapa. Ndalo magudhi ote mago ne onge. Katika safari ya watume hilo halikuwa. Nyasaye wacho mana ni nauru Paulo kod Barnaba iluongo wasemiyogi tiye ne gilwedo bang' koselam kendo girio kechi. Mungu anasema mteulie Paulo na Baraba, tena wanaombewa kama wekewa mkono kama kazi ambayo wanafanya. Nitie gik mang'eny mwasemedo wan kaka jo Kenya. Kuna zaidi tumeongeza kama wa Kenya. Amen. Amen. Mama kokoro wamiyo duong' moloyo gima mama wacho.
Zaidi tumetukuza kuliko Agano. Nataka niimize Shem. Tukupaka leo. Na tunakupatia cheti cha kuwa Archbishop. Amen. Amen. Hujapewa uwe mfalme. Ulikuwa umezoom ya mwisho. That's why mimi napenda kuweka kamera. Yesu. Sababu Yesu ya kwamba ninachowatendea nanyi mtende. Alikuja kututumikia. Ofisi tunaenda atui wafalme. Tumeitwa tuwe watenda kazi. Tukikutawaza leo tunakupaka mafuta ili uwe mtenda kazi. Ombi letu upako uwe juu kwako. Ilongoza kanisa ni River Evangelistic Miracle Eliomaler mabe kichuni. Uongoze kanisa ili la Evangelistic Miracle Church katika njia ya kiroho. Inataka watu ni na tena nikwambie Okmane Evangelistic Miracle yasema mungi moni ni epinyima. Sio Evangelistic Miracle peke yake, Mungu amekuita katika ulimwengu kote. Unjoma yangu masai mwenye solo se Kenya. Wadogo ambao Mungu amewatengeza Kenya. Mami okeneni. Ambao tunawapatia kijiti. Wanwayale kwa onge class. Sisi tulihubiri kama hatuna masomo. Lakini masomo yetu ilikuwa na mtakatifu. Hii nilifanya kazi na mwenda zake. Bali ni baba yako. Akileta umati huu. Kama ikiongezeka na hekima mliyosoma ya dunia. Unaweza elekeza neno la Mungu mbali. Wasikia? Hapa kwetu wahubiri wengine walitembea. Akasema mimi ni mhubiri wa ulimwengu kote. Mhubiri huo ulimwengu kote. Yeye anazunguka hapa kwa Jaluo peke yake. Yeye hawezi enda Tanzania. Hawezi hubiri Uganda. Sababu gani? Lugha ya kwenda kuhubiri na yuko hana. Nanyi Mungu amewatengeza ili msaidie dunia. Matunda tunayozaa hiyo inaonyesha dhahiri utukufu. Kama Mungu anatukuza nasi, hiyo inaonyesha utukufu wake. Nasi tutafuta ulimwengu kwetu. Mungu akubariki. Mali nimefikia. Nataka Parga Beach. Nasoma katika chuo cha Yohana 15. Kwa matunda Parga Uchel kuna Parga Birio. Aya 16 na 17. Wachone ya. Inasema. Leo kuyera. Nyinyi amkunichagua. To an na yero. Na mimi niliwachagua. Kendo na walo mondo udhe unyago lemo. Na niliwateua muende mkazalishe matunda. Kendo mondo lembu osiki. Na matunda yenu yapate kudumu. Mondo uoro omiugima ukwae enyinga. Ili Bwana naye awape mnaomba kwa jina langu. Mae gimachiko. Hili ndilo agizo langu kwenyu. Ni uheru ngato gingato. Kwamba mpendane kila mmoja. Amen. 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 Is that Reverend? In the English Bible says, and Jesus came and spoke unto them, saying, Yesu alikuja na akaongea nao akisema, all power is given unto me in heaven and in earth. Nguvu mbinguni na duniani nimekabidhiwa. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father. Enendeni mkahubiri mkifundisha kokote mkibatiza katika jina la Bwana and of the Son, la Mwana and of the Holy Ghost, la Roho Mtakatifu, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, mkiwafundisha kuyatimiza yote ambayo niliwaeleza. And lo, I am with you always, na mjue niko nanyi daima dawamu, even unto the end of the world. Amen. Hata mwisho wa dunia. Amina. So far the word of God. Amen. Hilo ndilo neno la Mungu. Daima dawamu. Daima. Unasema daima dawamu? Hapana. Nimesema daima daima dawama. Dawama. Yeah.
Amen. Tukahubiri sana kwa Kiswahili lakini hiyo ya dawama sijasikia. Amen. Amen. Hallelujah. Amina. Sasa Archbishop-elect Shem Agao Tei, Archbishop-elect Shem Agao Tei has been chosen to be consecrated to the office of the Archbishop oseyier mondo osude obede office mar Archbishop of Evangelistic Miracle Church. Mar Evangelistic Miracle Church. This election has been according to the will of God. Yiero mare otim kaluwore kod kaka dwach Nyasaye en. I now ask Bishop Stephen Ogaga, An koro apenjo Bishop Stephen Ogaga, General Secretary, ma en karan maduong' mar dinni, to present the candidate. mondo okel jatich Nyasaye. Sasa kwa nini upige makofi? Utaki tuache? Piga makofi, piga makofi. Makofi piga makofi. Microphone. Yes. Osude e office mar Archbishop in the churches of Jesus Christ, kaka kum kanisni mag Yesu Kristo, under the auspices of the Evangelistic Miracle Church. E bwo rit mar Evangelistic Miracle Church. Amen. Amen. Adwaro mondo ukel jaot Shem. Nataka bibie Shem akaletwe. Angoma moni goyo makofi. Ona wenye awashangilii. Nitawaambia wenye wanatembea na keki wasikupee keki sababu huku sherekea. Tumekuja kwa sherehe na kwa karama ya leo. Na vile unavyoona tukiendelea tuko karibu tukumaliza. On behalf of Evangelistic Miracle Church and the entire family of Evangelistic Miracle Church, Elo kanisa mar Evangelistic Miracle Church called oganda mar Evangelistic Miracle Church, do welcome each and everyone to witness and be in prayers as we consecrate Shem Agao Tei. Arwako ji duto mondo bed joneno kuom thuolo mawaketo godo Archbishop Shem Agao Tei office mar Archbishop as minister of the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaka jatich mar injili mar Yesu Kristo. And now, tokoro bishops, bishobe, ministers, jotich Nyasaye of the gospel mag injili, and all the brethren that are here today, kod jowete duto mantie kawuono, trusting in the guidance of the Holy Spirit. Kawayie kuom tach ma itayowa kod Roho Maler. Do you agree and approve for Shem Agao Tei to be ordained and consecrated? Bende uyie ni mondo Shem Agao Tei obedi office ma imiye kawuono? Adwani mondo wach ni yes. Nataka mseme yes. Mondo ngat moro manyicho ng'iyo kanyo kagima dodhiye koro nwang' ni kuro loye. Ili yeyote mwenye alikuwa na nia ya kuingia katika kiti hicho apate kwamba sasa ameshindwa. Will you uphold him in prayer? Je, ubiro chung kode e lamo as a minister of the gospel of the Lord Jesus Christ? Kaka jatich mar injili mar Yesu Kristo. Wachuru ni kata yes. Wachuru ni ndio. Yeah. Yes, we will. Amen. Amen. Shem Agao Tei, the servant of God's holy church,
is called to proclaim Christ resurrection. Lokane man. Shem agao te jatich Nyasaye oluongi mondo oti tich mar yalo injili mar Yesu Kristo. Interpreting the gospel and to testify to Christ's sovereignty. Kendo nyiso ji ayanga duong mar Kristo. As Lord and Lords and King of Kings. Kaka ruoth mar ruodhi kendo jatelo maduong mar jotelo. You are called to guard the faith. Oluongi mondo irit yie. Unity. Achiel. And discipline. Kod luor mar kanisa. To celebrate and provide the administration of the ordinances. Mondo ibed mamor kendo wabed mamor ka watimo gik ma Kristo oyiego. Of the new covenant. Kaka muma manyien. To be in all things a faithful servant and minister in wholesome example for the entire flock of Christ. Kibedo ng'at ma nikod yie kendo kirito oganda mar Nyasaye ma en kweth mar Nyasaye. With your fellow leaders, kod jotelo weteni, you will share the leadership of the church throughout the world. Ubiro riworu e tich mar rito kanisa e piny ngima. Your heritage is the faithful of patriarchs. Gik ma in go kod gik mibiro yudo gin gik ma Nyasaye emoketi e duong mar komno. Prophets. Kaka to ma osetiyo tich Nyasaye ka ging'iyo geno man kuom Kristo. Your joy will be to follow the way of Jesus Christ who came. Mor mari biro bedo mar luwo yor Kristo manobiro. Not to be served, but to serve and give his life as ransom for the many. Ok ni mondo obedi jal mitiyone to obedi jal matiyone ji kendo nochiwo ngimane kaka rawar ne ji mang'eny. Now Shem. Koro Shem. Are you convinced beyond the reasonable doubt that you are called and that you are fit for the office of the minister of the gospel? Be in gadier ni oluongi mondo ibedi jatich Nyasaye manimba kendo moyie e tich mar injili. Yes, I'm convinced. Amen. Amen. Will you accept and reverence this call? Fulfill this trust in obedience to Christ. Be ibiro bedo ka iyie kendo imiyo luor tich maduong ma Kristo Yesu ketie. Yes, I will. Will you faithfully commit yourselves to those the Lord Jesus Christ places to have oversight over you? Be ibiro bedo ng'ato ma oyie mondo rit oganda ma Nyasaye oketo e nyime e yor yie makare. Yes, I will, by the grace of God. Will you faithfully engage in prayer and in the study of holy scriptures that you may have the mind of Christ? Be ibiro yie mondo irit ndiko kod ka isomo ne ji wach Nyasaye kichungo wach Nyasaye kadira kod ratiro kaka yie marwa en. Yes, I will, by the guidance of God. Will you boldly proclaim and interpret the gospel of Christ? Be ibiro yalo gi chir injili mar Yesu Kristo. Enlightening the minds and stirring up the conscience of all people without compromise. Ka imiyo ji ng'eyo ratiro kendo ayanga wach maler mar Yesu Kristo ka ok iloko pachi e yo moro amora. Yes, I will, by the help of the Holy Spirit. Will you strive to live a life that holy and without reproach and a person of integrity? Be ibiro yie mondo iked matek ma ok ibedo ng'at ma jamibadhi e yo moro amora kuom wach makare kichung jaratiro. Yes, I will, by the help of the Lord. Will you jealously defend, guard the faith, unity and discipline of the church?
Be ibiro bedo ka irito ratiro mar kanisa ka onge kod ich wang' moro kata weche moko mamiyo ibedo kod chuki e yo moro kod kanisa e yor yiene? By the help of the Lord, yes, I will. Amen. Will you be merciful to all, show compassion to the poor, those suffering in mind, body, and the strangers, and defend the fatherless? Be ibiro bedo ng'at moyie mondo mi obed jang'uono ne ji ma ngima gi rach, joma piny ochamo, joma onge kod konyruok ne ngima ni bende? Yes, I will, by the help of Lord Jesus Christ. As a leader and archbishop, will you encourage and support all saints in their gifts and ministry, nourishing them from the riches of God's grace, pray for them without ceasing, and celebrate with the ordinances of redemption? Kaka jatich Nyasaye, bende ibiro bedo ka ilamo ne jotich Nyasaye mamoko e thuolo mora mora maginie thagruok moro, kata ka idwaro mondo mi gidongi kuom wach Nyasaye, ka irito chunygi kod ngimagi kuom wach Nyasaye e yor lamo? Yes, I will, by the help of the Lord. Amen. Tupige makofi. Tupige makofi tafadhali. Tupige vigelegele. Yale ndo kicheki qualify. Naona kama unakaribia kuhitimu. Kicheki ni kabisa mal qualify. Uko karibu sana kuhitimu. Through these promises, you have committed yourself to God. Kwa haya yote ambayo umesema ukiahidi mbele ya Mungu, to serve His church in the office of the minister of the gospel, kutumikia kanisa, kutumikia injili wa Yesu Kristo. I therefore ask you to vow with these words. Sasa na kuomba kwamba useme haya apa. I allow you to read this vow. Nimekukubalia kusoma kiapo. I, Shem Agaotei, Shem Agaotei, with the help of the Lord, I'll obey this new level of commitment to the Lord Jesus Christ. Kaka Nyasaye konya abiro kwayo kendo abiro hero mar kao thuolo ma Nyasaye omiya mbele Yesu Kristo, and the leadership He places over me to serve Him as a minister. Kendo tich mar telo momiya mondo atine kaka jatich, shepherd of over his flock. Jakwath kweth mare. By the help of the Holy Spirit, do my best to live a holy, righteous, and faithful life. Karo maler konya nagomb keto nakuwa Nyasaye mondo adag e ngima ma odhialore kendo ngima ma onge kod yo mora mora machayo Nyasaye. In accordance to this covenantal ordinance, kaluwore kod singo mar oganda, as long as I live, kapod angima, in season and out of season, kaweche beyo kata kaweche richo, or in any other circumstance without compromise, kadiponi nitiere pek moro ma akaloe ka okaloko pacha, regret, eyuagange, or fall back, kata kaweche richo manya inyalo duoka chien. Please help me, Lord. Nyasaye mondo okonya. Piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Nataka atie sahihi hapa. Kalamu iko wapi? Kuna ingine hapa. Kamera. Songa karibu.
Wachapishaji picha hawako wengi mno. Atatia sahihi. Yesu karibu.